Ni kami yang news ba nalimot imot na Congress imot ulit so no NPP ini squad pan petition na pilong ngano pinag kapitid na NPP. Oh, ingaro ngayo iye ki news. Kabong ba kilay mo kemele kini sono ba NDP. Tendri ye kami ngam padyo ba ni kan berti. Ya se shana kini ki sindial si. In second do berti. Kaka ba siya ne am. Murah do mentang patnot ba ngam ba siya ne ka siya. Itu lang ngilong ba balik ini ko no ko news ko ami ano man tarban sa say ay mapasu ba day ko sa na kinga balik ini no Na try habagam don ka jimpin siya. Kamut bagam don kin try. Kaya nomor ba lihat saya ke justru jongki. Badon kami ban pensai.